Селам алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова, чалышам ве шымдықы да қаға бөлі мәлімат. Әдебият, информатика ве география Қырымда екене девлет имтиханларының бірінші күні насыл кечті. Yo'qolgan hayvonlarning bo'ynuzlari ve kemiklari Tavrida Qubasында topilgan eksponatlарның jadvali arta. 3 aydan so'ng Shaybaning bo'z ostiga chiqmasi. Qrim xokkeychilari Gece Ligasining 10-chi o'yin mavsumiga hazırlanalar. Анайсаға көрсетілген түзетулер июльнің 4-інде çalışы башлайжақ. Бұнен бағлы қарарына Владимир Путин имзалады. Весеқайында Кремльнің сайтында нешіретілді. Бұтын Русия сайлауларында 68% адам іштирак етті, рейбергенлерінің 78% Анайсаға көрсетілген түзетулерге қол тұтты. Владимир Путин Русия сәкенлеріне өз тешекерлерін білдірді. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения. По воле народа. Вы знаете мою позицию. Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого. И окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России. Қырымда рейберуге қатнағанларының сайысы 82%-ны тешкіл етті. Анайсаға көрсетілген денішмелерге 90% қырымлы қол тұтты. Бүгін бұтын мемлекетте екене девлет имтиханының бірінші күні башланды. Беңгілерде Қырым тәлбесі, әдебият, информатика ве география фенлері бойынша нәтижеве аттестацияны кечтілер. Имтихан кечірілген бір нұқтада бізім телевизион тақымымызды бұлынды. Мевзуны Султанеси Такаева девам етежек. Ахмеджитеке екінші самлы мектебінің кіріш одасы бір қаш саатке незарет етілген кечух ноқтасына чевірілді. Бүгін мұнда мезунлар география фенini тапшыралар. Бірінші нөвбетте хавсызлық дистанциясына рәйет етілі тәлебелер мектепке екішер олып кірелер. Sonra әллеріні дезинфекция етелер, весі жақларыны тәшкерелер. Bundan sonda қатты незарет девам етті. Балар металлоискательден кешелер телефонларны тапшыралар. Өзлерінен тек паспорт, қалем ве сух алмаға мүмкін. Жедделікке ве незаретке бақмадан мезунларының кейфі яқшы. Год готовился, надеюсь, да. КФУ хочу на туризм. Экзамен довольно сложный. Много надо знать, много нужно про Россию точнее знать, какие есть великие города у нас, какое население в них. Мезун Елизавета Цхафрёбова география олмаға арзете Москвада оқымаға пылнаштыра. Азырланып, чоқ вақтымны алды дейтек озуне ишана. У меня удачи, это я все. Хавсызлықны полис хадимлері имтианлар кетешатына есе жемиет көзеті желері незарет етелер. Одалар видеокамераларынан донатылған. Анда рециркуляторлар ерлештірілген, маскалар ве қолчақлар бар. Порядок проведения государственной итоговой аттестации остался тот же. Единственное, что добавились конкретные пункты по соблюдению правил безопасности. Участникам данного экзамена разрешается проносить линейку, непрограммируемый калькулятор и транспортир. Бу яз умумен жемхуриеті 10 bin мезун имтихан тапшырacak, олар үшін 77 нокта açıldı. Бу имтиhanның нәтижелерін олар июль 17 күні білежеклер, рус тіліні июль 6-7 күнлері тапшырacaklar. Султанеси Такаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Русияның 10 студенті ең яқшы мезун 2020 унваны еле тақдирледілер. Ғалиплер арасында Қырым татар егеті Нариман Аблаев да бар. Бұтын Русия онлайн конкурсының нәтижелерін Москвада чықардылар. Ғалипнен бізі мұхберлеріміз сөбетлешті. Слезы наворачиваются на глазах, когда смотрю на эту лавочку свою первую, мое родимое место, на котором я провел весь второй курс. Нариман Аблаев өз студентлік девары қандай кәйе еті. О Георгиевскайдана Тибе академияның мезуны. Умуми практика екімі зинатыны әлді етті. На первом курсе казалось, что 6 лет это вообще такая огромная дата, которую невозможно осилить. И с каждым годом я понимал, что еще долго, еще много, нудно, тяжко. Но на самом деле сейчас я понимаю, что все это время проскочило очень быстро. Благо остались такие прекрасные воспоминания, теплые.
Бұсене Нариманның ұсталығыны федераль севейді қайдаттылар. Яш мұтехасыз Мизун 2020 адлы Бүтін Русия онлайн конкурсында ғалеп чықты. Қырым егіті Русия Алиухов тибби юртның 4000 мезундан сечілген en яқшы 10 студенттен бірі олды. Нариман один из лучших наших студентов, один из лучших наших выпускников. Он проявил себя как талантливый студент, прекрасный организатор. И если бы все такие были, как Нариман, я думаю, что с медициной у нас проблем не было бы. En яқшы мезунны мудерден ғайры Алиухов юртның очалары да қайдаттылар. Рад за тебя, уже по новостям видел. Ты большой у нас молодчина. Жду, чтобы ты отчитался, узнаем, что там конкретно. Отлично. Все, тогда я к вам. Через 5 минут. Все, хорошо, давай. Счастливенько. Нариманның арзусы адамларға ярдым етмек ве яқшы эким олмақтыр. Учинчи курстан башла поэм оқыды, әмде Ажиле ярдым бригадасында çalışты. Нариман, зайди в диспетчерскую, у тебя вызов. Да. У тебя вызов Балаклавская 79-77, 3 года ребенка, боли в животе. Все, понял, поехали. Подстанцияда он хадим çalışan. Нариман ақта ән чадымлы ведде хатлылардан бірі дейлер. Очень умный, грамотный. Надеемся, что будет очень хорошим врачом. Как медбрат зарекомендовал себя с лучшей стороны. Ажиле тибби ярдым меркезі Нариман үшін екінші еф олды. Бүгін омында тибби хадим оларақ çalışа. Ama bu noktada тоқталмайып, Москвада нейрохирург екімі тәселіні алмаға ниетлене. Bundan son vatanға қайтып, өз милетіне қызмет етмек мақсадыны қоя. София Шукурова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Малия колледжінің студентлері дипломларын әлде еттілер. 120 мезун арасында 21 яш оқуына аля баларнен екунледалар. Бүгін Қырым колледжі Сеул университеті ве Қырым Жұмқұриятның Корей жемет арасында уч тарафлама аңлашмада имзаланды. Трехстороннее соглашение, наверное, впервые вообще такое соглашение подписано, когда участвуют 2 учебных заведения и плюс еще общественная организация, 3-й подписант. Конечно, основное направление это будет между финансово-экономическим колледжем и университетом Сеульским, обмен студентами, так же как и те студенты могут приезжать сюда изучать и русский язык, и экономику. А для выпускников финансово-экономического колледжа, что большой заслугой является, это то, что признание дипломов финансово-экономического колледжа, крымских наших, и они могут ехать в Южную Корею, в университет этот Сеульский, и продолжать обучение на бакалавриат. Мезун байрамына артистлерінің ве ойын ансамблерінің парлақ чықышлары ярыштырды. Санада Корея ве рус тілерінде ерлар яңғырады. Малия колледжінің студенті Зейнеп оқуына аля баларнен бітірді. Енді университетке кіріп оқумаға ве иш тапмаға ниеті бар. Сегодняшний день очень был торжественный, так как вручение дипломов, окончание учебы. Бүгін Русия Девлет инспекциясы Озенат байрамыны қайдете. ГИБДД қызметі 84 яшны толдыра. Қырымда Жұмқұрет елбасшысы Сергей Аксенов инспекция хадимлерінің мүкафатларынан тақдирледі ве оларының іші үшін тешекерлер білдірді. Те задачи, которые ставит перед вами президент, это снижение травматизма, смертности на дорогах. И те задачи, которые ставит министр внутренних дел Российской Федерации, вы с ними справляетесь достаточно успешно. Однако, конечно, в Крыму нам необходимо с точки зрения повышения безопасности дорожного движения сделать очень много. Это и оборудование системой видеофиксации нарушений всех наших дорог, это и приведение дорог в нормативное состояние. Вот уверен, что без вашей помощи качественно эту работу сделать не получилось бы. ГИБДД хадимлері Қырымның Девлет шурасындан вечкішлер везірлігінден де мүкафатлар елде еттілер. Хочу выразить вам слова глубочайшего уважения, признательности за ту работу, которую вы делаете во благо Крыма, во благо здоровья и безопасности крымчан, во благо нашего общего дела. Неуклонно снижается количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них людей и раненых. Огромное вам спасибо за ту службу, которую вы несете днем и ночью. Иран антилопаның бойнозы бұғаларының кеміклері йоқ олған қапланын Панджаб бұғымы. Бұл палеонтологлар ве геоэкологлар тарафындан Таврида құбасында тапылған шейлердер. Яқында олар қадиме керкеданның тышлеріні таптылар. Евелер Абуайваның кеміклері Русияде тапылмағыныда. Қатырлатамыз, Қоба экобенонсека сынесы Қарасу базар районында трасса құрылған вақыт Зуя қасабасының янында тапылғаныда. Алемлерінен берабер Қобада бызым телевизион тақымымызда бұлында. Бізім кічіктеті хатымыздың башында геокология ұжасы Андрей Яковлев топрақны көстере. Сонки тапылмалар тамам бұ ерде чықты. Вот еще одна находка. Не то, зачем сюда спускаемся, конечно, не палеонтологического характера. Живая лягушка с поверхности, которая
находится сейчас на общей глубине в районе 12 метров. Известняк трещиноватый, по этим трещинам сюда и проникла. Ну, иди с Богом. Шымды тытыхатлар ертіжі айванлардың юваларына алып барған yol үстінде кечірілі. Ері тапылмалардан ғайры экспертлер үшін кичік кеміклерді мойым. Палеонтологлар қазма ішлерін оғырашалар. Олар бұл ішлеріні шурф, депадлайлар ве айванлар кеміклері тапылған қоба керешлерінде кечірелер. На сегодняшний день шурфов 5-6 сделали, и уже понятно, что основная масса костей связана вот с таким бурым, так скажем, суглинком, легким, сыпучим бурым суглинком. Он в основном идет около поверхности, чуть глубже, до 70 сантиметров. Яқында Таврида қобасында қадими керкиданлардың кемиклері тапылған еді. Олар Қырымда 1,5-2 миллион ел әвелсі яшаған екен. Оларны Русия территориясында ilk сефер таптылар. Кемиклердің бірісіні алимлер біздің көзеріміз өгінді чықардылар. Вот это вот почти целая пяточная кость носорога. Қадими айванлардың кемиклеріне земаневи айванлар зарар кетіре. Мисал үшін сычавулар. Дмитрий Гимранов анлатқанына көре, олар үшін бұ кальций мен масыдыр. Бұ есе гиеналар олған ер. Ұзынлығы 11 адым, кенлігі есе тек 4 адымдыр. Бұ ер тар олғанына бақмадан, мұнда онларчы қадими айванның кемиклері тапылды. Были сделаны небольшие находки. Большая часть находок была в приповерхностной кровле. Здесь были найдены фрагменты костей саблезубых тигров, включая верхние челюсти с зубами. Бұ ерде филердің айры кемиклері де тапылды. Яқын вақытта палеонтологлар ilmi рекреацион комплекс олажақ ерде кырыш құру башлайжақлар. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Сетлер районан Сарона көнде мезарлар ішіле. Ерлі сәкенлер бұнда ерлі фермажыны қабатлайлар. Кечкен сене о мезарлықның сыңырында ерлешкен топрақ дамартасын елде еткен ада. Сарона көйнің сәкенлері айтқанларына көре фермажы остарласын суварғанда башташларға су сепілеве олар бозула. Дамартанын сайбы бұны ред ете. О топрақны қанун бойынша елде еткенін айта. Сетлер районын акимияты вазиетні незаретке алды. Елит, велем юлет, велем якуле, куфу веннехат. Аллаху экбер. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Хуйва Аллаху ихат, Аллаху самет. Сарона койының сакені Айдер Аблякимов оғлының башташы үстінде дуа оқый. Оның айтқанларына көре, яқынлары бұ көйде көмілген. Мезарлық еріні көй шурасы 1993 сенесі айырған еді. Амма топрақ кереклі кібі ресмилештірілмеген. Кечкен сене бұ ер шахси мүлкетке кечті. В позапрошлом году мы залили это кладбище Механита. Это сын. Они здесь люцерку посеяли и начали поливать. И вот что натворили. Yolның бір тарафындан мұсылман мезарлығы, екінші тарафтан есе көй ходжалық тарласы ерлеші. О бір кішінің шахси мүлкеті сайыла. Ерлі сәкенлерінің айтқанларына көре нормалар бозук. Бір қач метр ұзақлықта берекет сачыла, суварыла, веджейла. Топрақлар суварылғаны себебінден мезарлар виранула. Көй шырасында тарланын сайбы оларға ерні ресмилештірмек істегінен мұраджат етмегеніні айталар. Шымды олар весикаларны азырлайлар. Бұндан сон мезарлық муниципаль мүлкетке кечедек. Ама сайып өзі ресмилештірген қысымны шымды қайтармаға içerisi yok. Көй шырасы санитар зонаны айырып, территорияны кенлештіредек. Замежевалась она через кадастрового инженера, не через сельский совет, а через кадастрового инженера. Показала границы такие, как ей устраивают. Планировалось там, конечно, крымско-татарское кладбище, но она, получается, замежевалась именно на тех участках. Топрақ сайбының оғлан қардашы татасының оқуқ белгілеген весикаларны бар деді. Амма бізге жевап бермеге істемеді. Все. Да. Это мое мнение, лично. Это уже хозяин. Не надо. Район акиметі Сарона көйіндекі меселены біле ве вазиетні незарет еті. Сетлер района мемориетінің рейс муавины Ленур Мамедляев сәкенлерге бераберлікте меселенің чезув елыны тапмаға теклиф етті. Все договорились. Мы, значит, в среду, сейчас это еще какое число? 8 число, в среду, в 10 часов. Сельский совет, землеустроитель, от Джимата 3 человека, по новой изучен. Надо будет, значит, юристов подключен.
Мезарлықның абаданлаштыру бойынша эшлер топрақ ресмилештірілген сон башланacak. Шымдылық ise bu meseleni Селтлер районының акиметі огрене. Гүзел Мамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриетінде кечкен сутка девамында 33 кіші коронавирус хасталығындан тедавиленді. Олар епсі білеріне қайттылар. Ярмадамызның 6 сәкініне есе COVID-19 хасталығы юқты. Бөлі мәліматына Қырым елбасшысы Сергей Аксенов ВКонтакте сәйфесінде язды. Уч хаста тибби ярдым сорап мурачат эткенде белгіленді. Эки эпидемияға қаршы чарелер бақылғанда, бір кірші сағлам адамлар скринингі вақытында аңықланды. Хасталарының эпісі тибби мөсеселерде ятқызылды. Аляқада бұлынған шықыслар белгіленді. Оларға низбеттен профилактик тедбірлер кечірілі. Жұмхуриетімізде умумен пандемия вақтында 712 адам хасталанды, 553 кіші тадавиленді, 30 хаста вефат етті. Қырымда хоккей ойыншылары геже хоккей лигасының 10-шы юбилей мевсіміне азырланып башладылар. 10 ноябрь айында кечecek. Июльнің 2-3 гежесі геже хоккей лигасының ойыншылары 3 ай ішінде ilk сефер бұз үстіне чықтылар. Қырым спортчылары Солт Лейк Сити шерінде кечкен олимпик ойынларында күміш мүкафатын қазанған Илья Авербох ве Қырымның спорт везірі Ольга Тарубарова идманлар кечірділер. Бұз үстінде бірінші көрішів насыл кечкен аққанда бұзы мұхбірлеріміз тариф етмеге азырлар. Мейданда ночные пингвины адлы тахым болуна. Бу 3 айлық самоизоляциядан сон Қырымда геже хоккей лигасынан керген тахымларының илік идманларыдыр. Дивизион 40 яштан кечкенлерден тәшкіл етілді. Я думаю, что через месяц мы будем активно уже двигаться. Пока еще лед так тяжеловато дается, вязкий. Дыхания не хватает, но думаю, что мы втянемся. Время еще есть. İdmanlar 20 daha devam etti. Sonra oyun. Buz üstünde geçken mevsiminin çempionları. Kırımski Volki takımı buluna. Rakip Nочные Pingvini takımı. Oyun kırgın teneffüsten sonda bir период başlana. Kırımski Volki takımı galip çıxa. Сейчас очень тяжело, но все равно ребята играют. И хотя тяжело, выдержали вот второй период. И мы выигрываем. Қара вес саралы бейазлы урбалар мен қырмызы башлық кейлі. Бұз үстінде тек бір ханым бар. Жұмхуриетіміздің спорт везірі Ольга Тарубарова. OGD спорт чешетіні қызлар дебегенгенлерінден эмин. Это на самом деле драйв, это очень здорово. И вот президент тоже поддерживает ночную хоккейную лигу, сам играет. Илья Авербух Русия чемпионы ве фигуралы таюв бойынша олимпик ойынларының ғалибы. Ойки тақымында да ойнап етіштірді. Қырым спортчыларының усталығы yüksek seviyede olғанını қайдетті. Я думаю, что основное счастье в том, что сегодня здесь мы находимся на ледовом катке, о котором еще полгода можно было только мечтать. Вот это большой пример вообще для всей России, как быстро и как четко был решен такой вопрос. Gece hokey ligasının ortaklık oyunu yekilленdi. Endi sporçular 10. юбилей mevsimine hazırlanacaklar. Tedbir noyabr ayında başlanacak. Sefir Şukurova, Elmas Ablakimova, Ali Akçurin, Arsen Fukala, Millet üçün. Сырға ве юзуклер, қадын қызлар ве ер кішілер ансамблері герданлықлар. Бұлар епсі Қырым этнографик музейінде қойымжы жасамның сергісінде тақдим етілді. Оларының мөлафы Петр Якубу Қырым Ахруслары медени мұхтаретінің азасы. Тедбір Ахрусия Жұмхуриетінің мұстақылық күніне бағышланды. Сергіде қойымжының Омур ве Джат елына бағышланған китапды тақдим етілді. Орус ве инглиз тілінде нешірітілді. Эта книга обязательно ее увидят в Республике Беларусь, ее увидят в странах Европы, ее увидят в странах СНГ. Ну, на мой взгляд, получился очень яркий, добротный, красивый продукт, где описываются все наши работы. Сергі зәречілеріне юзден зәді оригинали сыр тақдим етілді. Оларының эксеретінде ташлар ішлетілген. Сумел придать, почувствовать вот эту природу камня, обрамить его другими материалами и стать мастером декоративно-прикладного искусства. Сергі Қырым этнографик музейінің зәречілері үшін елінің 4-ден 12-сіне де ачық олacak. Шымдықы да қаға бұ епсі қаберлер. Келечек енімізні 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.